esi amanchirima enso abehu se ampa ekrofuko bi sɔre na emom me da asɛm agyebrɛ na matena se na mohwɛ me okuma wuti me de dwumadi ebero mato ne din ewiase na okwa abusua ojutum se ewiase na okwa dia na ka hu se ewiase de obo sɔre ne asase a owura so owura dia na wo mmra ne amane a odidi so adekyee ne adesan yewi adekyee wo mani pada sani na adesan wo ma odoman ko na odidi ne dwuma edro nwura odipa da sani pentem etu ni prum efise bibi wo ho edi na wo ho we kire me se ewiase na wo kwa enka eda nke etu prum bibi wo ho enti na eda etu me ka wasem kutu bi wo ase ewiase wo buso ho pen what na se adwen ho se eduru animra ohan no ebobɔ no koduru na adesaye no osum no kodan na adekye no ohan ni free feneba we kire se ewiase na wo kwa efise ewiase Eden into the say if we are say and now. Eti come home, never said you made Embra Kumo TV from Monday to Friday, a free 7 to 8 p.m. Medawas. Ya official ba any afi or ye afia wi official pa anka obi bia na msama wa kwaba emma obi bia adwo e obi bia obia sede onim no eskutu yi pebre ene bibedi dwumedi ho chiame o kuma TV na obi obi se dwumedi ben onua eno ane ewiase ene okọ dwumedi a yakunchire to TV so e kuma TV adan de nyina ye de tene ye ankasa ya brabo mu ni de hinta osunsumsem mu ye frɛ wo na omunim sunsumsem wo na maben wo tumi ahodo a abu asasi so no muni atumi ekasa hweyampon ekasa wono na sabi efro mu a ye gye wo mu so na ye yita osunsumsem no ye na o mu kye na me kofi Asubonteng me na me edi dwumadi ehun chiame na hyɛ nso sɛ dwumadi wi efa YouTube no so o wɔ Asubonteng TV saa so do benya wɔ Kumawu TV eso Facebook Kumawu TV ana onuadofo se o hweye na wanya na Kumawu TV zo a giri se Home TV enso so ubenya yen na dwumadi wi me de brawo o fie ne osua ade dan dan nyina ye ho kyere wa ya setrem de bia me ka se me medwen wona o mo hwe me medwen wona o mo tie me se ye benya bibi e de abobra no obra ene ubotum obra no wadwuma de kwabe so na obenya adwuma ayo empepi ebi se awkward for empepi ebi se d4 empepi ebi se wona sabi omunim ayo ahaban no na obedware okra na onua sane sitie e wo ya setena yimu ayo wankasa wonim dia do ko school ana se eye efie nsaman a omawuo ene ye kra wo mo se papa ye ba ana enkra bia eno ene wo se etwe na ehun kwan fa so esiti ana ya botre na mekwa wo man so na mini opanyin bia wa be osunsum pa e friend Apostle Stone 1 the Apostle Stone 1 papa yi owo chebi the eastern region ene wo Stone 1 papa yi ene wo ho no mensa bere mekọ ne nchen ne atwetwe nkomo mebusa ne say emra oni abofo no ehyiaye no entasem be pa na woni pa setremu a ene bi mudi ye na bi mudi ehia ebi mu wo twetwede aho kire to ni paso mensa bere no mekọ ne nchen na mebusa aye Apostle Stone 1 say asetremu ye tie edi enti na bi mudi yedie omenye sika na ebi mu efa hawa manie mu ho kire mu eyosum na hayen ana se eyeyan kasa ne egu ye ho fi ana ye ne sunsum ne ne efira mami ko Apostle Stone 1 na me na twetwe nkomo Apostle hello me ma kwa baba Kumawu TV so wi ase na ko dwumadi so me na so me ma kwa ba na o to say obo ade ni mpanimfo adaroma me ho ye na me say mo official pa e wo chebi istereji wo afese me na ho no obi e de say dem mamo amam papa brabo asesan afese say na wo sesan afese na obi e de na say dem mamo amam brabo asesan wadama ye ba wonche wo chebi a e nim de say de afese say na eye mamo minim say book say sunsum bi na ba wonche nim de ene ye be pa free wo
minim se wo de e ba sunsum se mu a wo dore mu mamma na wo ka no wasem no ye sunsum se mu a se no sitie na kwa be so no bia so be no a ye de ba okay mamma ye bofo bia okotro no krampa amna Yesu Kristo ko podcast se opese wonya sika de se wo be mamma sika wo bia se na order da so good agudie da ma any sika se bi di wasase so mamma na ebu ni nyina o is the rich man sabi o don to mamma so a se wabra bo betesa ewiase nti mamma de se fam sika akwan dia menim bofo abofo ni nyina o nya ko mamma e bode besia ana obia yo o ma wadaroma mamma no wadaroma o wasase so organa asei ene kwa ben so ne nipa ebe no ade se ben wansa ana sen ene betime hu mamma no a edipa benya eye ni fa wodie wo yedie mu mamma bofo konko a ono oye bofo a oye sunsun adwuma oye honhom na o pese ne mamma etu anamo a ayisa wo be ho apostle wa na metro mamma akwa nkyere said in previous so betima bo ama so wabra bo etima sesa because mamma ye honhom mu asebe wona namo a o ma wabra bo o ma ore ho debio mo wani chi from anopa ewie anwumre ne dia na se ubedi nemra so keke eno ano no o bo konko o wa asase so the whole world o fe na oba anyame nko na betini adwuma apostle we da ma say the gboro mu a ucheche wo semsem osunsum se obukoro busa say apostle no or Pentecost apostle and apostle no one wine chere mu kwambe so na udi ujuma me apostle why me occult apostle me ma sabi sunsum de tumi ma asofo e de adwuma I said that must me trase ehwe ayalefo I said me bo omo a omo pebisikase e de ye omo adwuma na bo ma wa bra bo timi asesa entimi me occult grand master me wo Ghana ha obi wo bi se occult no ene sen eye di ade die na moyo die na mo kire e wo mo campo occult obedo ye society no a mama labiatam papa met rich society mu a oba de hiane den ababo ani yedi ana hoden ana kwantenten ana mama mu ne papa met oba ya mawo na ha oba ya so ya oba ya ha ye wo emra esetimi di so e wo onipedue ani wadi dim ani onantim wodi sa mana so a wo ho nkyere wa asase so da obedi yedi nko a ena fe mfa titiem ena yenyawo se de okasa oye occult ni a sabi mo hwe nipa eyi edie so mo na mo bo ma nipa efri ohawa maniemu ahokyere mu no kwambe so ana nipa betimi ni mafa apam moja apam ana ayedi apam a ana mo a moyo the hardie opa ya ha yem fa nipa nya rituals yedi na ntwi aponche akokọ udwan embron ma okra ni yedi rituals what the rituals ma woni pe bi okra na na ya sibibi etre wo se no me be da so ana sabe ogaga jesem na ho odin so a mama betima kire kwankyere be mo aduru na aba mama wo adwale ama ya pejaw ama wo yedi etime aba ukase muka se mo boban e kire se mo de bibi ehinta eye osefo no ana se wona mo sabi omo tete yen ewo ya brabo mu no biti we mi nim kwan mefa so a meba wo nkyɛn enti se nipa ne ba wo nkyɛn a ede ehyehyeye ene da kwan mu a oba omoa no ho emra oba na nkyɛn na se de obeso mamo emwa ma na brabo ntisa no timi ni ska ka tanto no a no nyanya sape yo adwuma ehyehyɛ akwankyere ho ana wo de onya adwuma so akwankyere ho wo nya adwuma akwankyere no de wo ba ukuta were wo kan tuntuntuntum ana brown na uri usikata aka oba na di biska aka oba na mama beto sawasa na wa kyerɛ so so akwankyere no waye wo ye pe no wana no se de pepepe na wo hyebre asesa ani nyina ne se se bi pedo se mama wa ma ko so na so nya sika akwan no so a ampeka kyerɛ kwa ika fs kan ye because fs kan ba whatsapp ro enti ma to to so ma sika yese ewontabai sika emoja ye brie emoja ni ansa ne ye pesika meba no aponji tuntum no ana eye sa whisky a wodi okay me de bedu na ana me gisika ko ana se me bedu a kwanda so ne sika ne beba
wadaro madas ubedu yo kukuska makoso hanya wet bank kukuska amasa jiko eye wa kasa kadere chisena ye ne kasa na mamo aksem akwa e bepe endubra ahaban bibia adwara tse wakra no ni ahwe enfie ubedu wasase so adwumade o obeye ne yakobo fie obi aponto ne bo abusuo no sika ho mo na agie gu wona ase be wo mamu nya na muntimi ni bi ama monto mo ni akoje bi abrel na udi mama ma so a what is kind of april or papa so amount of water. So what they say be you say yanka esum ensem wo han mu ane yanka wo han ensem osum ne so say be medemiti ekwohye eye emrase ya minnim ene hu pa odawo ma emra ne bi ti sesen ena medemiti ebehya ase a me peska but emra say 7 producers wa ba mama me sabi me pesika wa osu kunye no pese mama pesika no mama be cha ne mra baby me ne oba na sabi producers e be ni do abonten me we moja nam bia adi we na fa dura wa kra tam se transna yam paipo ana de to for crop be wanye se mra so okotra bia ba na de ade dia mama obetwe wa so mama na wo kano e wo twere kunkun Kristo ka se bi o se mi dem ni dwete me bo aye osoro no e dawuru ho agya no na emom so peska dia fa omo mama na ase dia wo ka no na amanfo ta keka se mama yi o edimo na so ka se so wo bofo konkron met macho so do o kana ye fa se wa ko fo sun na wona na mo a e wonni pa na wona ne benante wona obema na ID mo because of that no so se me pe we na so amane we ya wasesa ebedan de o pema akwase wako wale oba na oba na me de mistress me sweet girl me shiwi wona best say oba na wade wi ne shi se mamo di mo a de se me produce a message say mamo se bless me pe di mo oma onfo to apio me mention o fita wonye di mo obo bibi papa bi di se Leviathan oye hwan enso so e wo mo campo na adwuma be no so die Leviathan bo konko enso wiasia ono no omo kese oda no enti se do ni apoto e betu se wa na pese mo se mo tumi nti mama di to aya akwankyere wo ya akwankyere ni wi a e da to se bi no Leviathan be ba ho obemwo hu e osunsun ni wona mo nyina fa na afede wo twa na ma ba na pa to a e gidi nso ne be ye dura ma wo twara ma wo sebre azasama Desa modi akwanchere ne gu fom manipa desa ne mum nu enye mojasem moja de wo entra me se yesu odwan na ntwie enkrama yankoko agira moade retwa ase no desa aponche no egira o ma eye mekra na me bekunu de abaji sika ana se egira o le ode oda ma ana eye whisky no su gira o ma de yen aponche ne gira o ma se eye pama ne mamo no ene beko se papa me pa wona se moa enti papa so pa na ma se moa se de umani edidi men onso afwe gwadidi no didi no onso afa so de apo ama wa de wani aje ana se de wonso wani dia onso betime a bi stock kaka atoka ama wani aje si ufin se papa na so onso ma na ne de aje na gudi ne mra so I see. Abushia Apostle Stone 1 now turning kano. Owo chebi papa was so or grand occult master. Then they was try we say nipa de se ho kire no. E was asase so. Entiede de wo pia bonten. O to nse fro bibia wa wo kire mu. Wa wadwuma sai. Wa sabi wo to ento. Wo pese wadwuma bu media frɛ no. Na wo se o ka kire wo se. Eye moja ne mo nya enipa moja. Eye abo moja oba eya bo tuntum se kraman aponche odwan okra ene de eye adwuma na oba nso a edubuna ene yetete amam wenye se faboto bibra na nya aza da bi o se ho no yeni sa adwuma de ni ho na oba nso a enye oba from odaroma yetatete ese monye ring monye wei ene nipa beko bo se oje boto na woko oba na yaza obeko na epipes enye sa na person ritwa yampoa mepa chowadaro na enye seneti oba okotunu a opo bi na benanti bia o na sembo a said wade maw enti ehwe wo kra ane su kwado usunsu na na mono ne ya hwe ofo betima aboa na ye na ma na wo abepija usunsu no wani aje cause one page usunsu ma wona ma no boa ekomedo ene so
To aso enye poto se fa poto ba diska ko dabi ayo ni pedua na wo ba no ye behwe wo kra no de beboa na ya de amaw na so gwani agenta for poto ba diska no o pa ba boa eno ase mamo metre men sama command na we gnaba na wa de amaw chen so amefre na de amaw na wo de wa de ko ni nya se mamo na mra no o committee law no na wo dis because am na se bi kwampo nipa esi edi so ba ye ni so mama mra de awon ko a na unyini say ye nyina nim say heaven bi wo ho unyini say sa anwoma we nyina na kire no ye wa kontabuo bi wo ho aye kokko ha yen ana we eye ewiasem abofo a nyame de ama ye say ye mra na emenye anigi ho o ka sam 104 best for trust say say nyakopo di jana from na ye na asomfo o se na so enipa wan ka say nipa na ye so abofo no na abofo no the result is so one for the boy bra bo mu a e say da se bi obedi bi se bi wo no ba o fi ko na se o suma na so o ma na de ni di se ko pa bo e say o ma na de ni di no no so to bo ma e bi ase so wo to because every say obedi o here asase so na o kwa sa na so wasa go di here o there be the wa asama so wasa go di te because mama there oni woni akontabo bi asem o hi okay amount Wadama obi wa spiritual marriage said o kan ne kra emre wawewe eye echiwade bebrebe e na oba nenso de na punch ni whiskey aba ode ba ebetima ye ana se adefofo bi mo obesa ye ansa na nisa kiska oba ye bobo sunsun no na ko na sabi o ha no na sa de no ama sabi nsusu mo amre no ye na o na trase aye petepese na ya amama ma ho mo ni wia no so dai no adwuma ama no so do hwe no na satimaka I see na ma da bede me be sunsun ahwe adaboa amo na kan kwacho na ko ba bi adaboa so a no ana na mama aboa ma do ko no kwasaka le pato da ma fo no ba no tudwa na obi tie no pese ono twetwe nkomo na wotie sa ni ndie we na sa ba wo nchen a ofresi no ma ben so number na 0244 18 85 81 0244 18 85 81 and 0243 14 70 20 0243 14 70 20 Meda se eh apostle stone one out en ka papa osunsum nipa wose bra ne bedi yi wasetire mu ene nipa ye bre ene economy na mai ho kire yen wose ne obi ni prato wo ha amane eda wo so no bomode aso be pinche no Fred 0243 147 020 0247 0243 sorry 147 020 and 0244 188 581 so me pato da ma ye twa de wa sei wo say answer ni pa de ba no bo ma na kwankire bi so onfa nsuo ensi wo ensuo de gwa wodo ye wo ye pipe nsuo ye nsuo tene e na ye wo ensuo asabi me akasa ma dwo so de si wo ensuo mo de na o ka say ni pa de se ni o be ya kwankire ben e na obedi ka ya answer na wa ba mu nchen ensuo bia ya no mabula mu so body kwe bia na won say anya sometimes okoto adwuma na yen bebre na scammers for that also enti so obi otumi o ma wo sentane bi woni fie ansa na e bia wetima ba na ase eno ta me papa laviata say o ma e krado performance o ma e krado say o bo ye ba mo di so akwanti na di wani ko su egu ade wo fie ansa na wetima na ma aba ya na ase enti na o cha akwanchire no Wadama umfonyini na me papa ana me chief producer famous aha wadu umfonyi bi atoso na me resembu bi eda wo furu so ena che bi da wo furu so efe pa satade menya bi so aka meshe tutututututum eda akoko bi ena opeja won sa ase jutu mz Kristo ye bi ozo ye bi ni nyina so woni sen ewo mo campo ana se machine so dia ana ede na ejina so nyina so ne se warama just opeja won sa ekowie mu a eni dia wo da ma boss na asase otu eche ema no ama se bi confidence ono so de o ye no ono so timi bi kwa ma o eno ne ye performance simple ene ne sign o ye ana simple na eda mata de no so no eno na che se me okod grand master ni che eda me ko na we ekuta me so oba me ha bi pia no bi ano so ye rare enti eno na ye performance sign se bi oba me camp wa ana ye kendo mani ye worship wa
obiye ma bese nyina obiye whatever if you should be by now I saw oil be esisi ho eno so dey na we dey on campo on say oil snake wa ni nyina na say protection obeba no na wa ye abonshi I so timi na ti aba ma no di mani twale ama yi muso ni fe no ho ana no maybe that so yi sa nyina say kwa etime bi because kwa anya ne sa o best take one o be pre and then ya pesa akade nyina go so obeba no de yese e fata say ye ma oni pebia ansa na ya boa ya ya ma me hu ntade bi o bi ye tuntum ebi ye kokko ebi ye buru ebi ye fitaa enipa ne kra da atade no ana say eye rank obeduru ntade ne esensen ho medas entare na woni nyina ya bofu bia na natade ana entare won so ya bofu bia na kan se ne obia ne dwuma oba wodi enti ya bofu bia obeba obesha tade we ya bofu bia obeba obesha tade we bofu bia obesha tade we and na che da so say okot no your reality wo si so want man nya collect wire ogese no obeto wo ho aguba bi enti we ya awon no entare nkwa no Whatever, some more conjure, one or dear nimu, and now come back to the Muslim, oh, but boy, we ye said the Christopher ye, and I'll come back to the Muslim. By a hard more, yes, Sole, had the lad, had the Lucifer, had the Satan, had the yeah, after Jan sign, who we are, Lama arrested West Empire, my friend, and my body we are, and son area, my friend. Grandmaster no ye performance no abetra me nipeduam obetra nipeduam me hu enoma wa komete wa wadwuma nkoso afram be kire kwankyere e osunsun na ewia da mamu nyina ma hye boxer fita ana ebia nika fita ma hye white obekuta kando ye nyina ye kwa musie ye ko hyepo ye wosipo wia ye be friends ma aforo so apa ama so abepeja abeyi nsu ewe hu nyina na kwatema bia ma ya me yanyiska ewia so aye wonuro ne ntomene nkana bia ne ade nkuruma ene ye be ye drum wo twale anadwona ansa na wetima fia ko so kwa akwanhye bi ntimi enkoto ekwan so whatever o say hell Lucifer hell Baphomet hell de manti obade di wo manti Kristo di wo ade mo fa ne ya hwe wo beta jo enye si na fa ne hwe ono no ye wo da ye worship ono ana wo da ye worship omoso because Kristo no ono ye frano by your time your friend say be obia be wapa amana na ade na eye yie no na sane atotwa yusu quotation de aya ya kenka atonton na ina say wabie kwa ma the want man to your pon me wo ensem miense bi bisa fa eye ensamampom amokono ene eye emuseye ne eye bola so awo kense mokono ne mom ne mfa bra say edinti ena momo okotfo no mugina Psalms ene didi mujuma power Bible nim enso Bible no so enye modia eye Christopher dia and I'm some part of a cardia. Anka says a book of Moses and Anka and Yadia. But if I say a ma a telephone say, Bible Nishra, a domain baby. And to say, so Psalms at the Yadia, Nakopon, Ution Tempa, Yahweh Ution Tempa. So what two Psalms, not so confided area, I can't say accommodate because I'm not necessarily a one pen or one pay and a blessing. And to be a Psalms, and then essentially and Jesus Samson. Oh, okay. Na ensamampom eye ahon be na ko from eye me na na home and I say ensamanfo sika de da oda mo ko jiji ababa egu sa nkofo ni botom o mo ba mo nchen no oh say ensamanfo nyina bebe na escafo bebe hebares lawyer bebe na judge bebe na sorry asofo mo and to say you where ensamanfo mo no mena meka me konjo ne fre balance metie ono so wa samado me fani wi a wo ka ya ho bia unipa bia wo bia be ko fana ba se papa o de se na ba nche so nya mo ade ntia wa mara so wo nto se wo nipa no wo no no be tira kwa se mo fa bi mfa ka amwa na na betima amana adi ye wasase so enti se nipa na ya ba wo di ye wi be ka se unipa bia wo e fene se kona koto ne na so ties na se so kama fa ye guguma no so na ne adwo den sunsun wi aso asamado eh opanyi ne se aso ko nye asemkutua ne se ne hu enye ho sa
Whatever ma, it is obi pesika pa tentem so a. Ebedi nine boso me say afesan ansa na otime di ye e omo campo. Oh yeah, had here watch 1 week. The hands obedi man so. 1 week. Obedi man so keke. When you patupa. Dabi di man so keke. Mama omle di so ba for metemle la ga tamle di so keke. Na yan chiwa kwa yise asa. Emele mre na modosom. Mo omeda ana mo omra ye de ba. Ya de Saturday and Sunday. Ana me grandmaster matanse hwa manfo. Na da yesu yenya okotfo nyina be sia de afeni yesemu miensa your kingdom ha. Yesemu miensa after obi na dwuma. Nto obi ni time obebe ba always. To obeka ya wa afeni ye be sia na wo so wa kan ba. Oba ukuta wo dwan adana ba na odana be retrot appoint odana be retrot na ko no we man so kwa na eboso. I see you say that mo quarter for no do na fana timi bodam se sunsum ni ba otimi bobi dam de ye na de ye de mamo anya do be ka de sabia anya no ko de woni sunsum aka cho se ko pe 6 flower na faku sum dwale o ko ya 6 flower yo mienu o ko ya wa koto same time na wa koto 6 flower ko fa de bo fa de be ku so dwale to ye se na se wo no udi no fe ana o twetwe no ana se wa from so apostle person be ka o ba se o be so ba be so obebo dem afiri ansa wo fim fia akọ. I see. Na so wo ko se bi on be na ti de any auto and se ka sa de ka me de wo mo de mama aka me man ma ku se fo nya ko obi a de wa obi a de. Oh, I see. All right. Apostle Wadaroma, it is a depend as any person di ya. Are say otim din ti be shemase. Eno ano no mamo la de ta some audios o mo na o mo bua me. Sikana ebeba se ebeba me dem anase adwuma na ebumi na me ne adwuma nso a kwame so na msa be kesika no yo mu mienu yo wo de mamo de fo adwuma ada wo de mamo de mo akwache no wadi so no wo de bebrel wa wo fie jane eba be to be dem eno de mamo o na de be hia se ubedi ne mra no bibia ya mra. I see. Hey, ena ko to for munye ska pao. Me pa cho me ba ka e wo se okoto na na se ye no mamo ene ahom ne bo enti de bia ye nko ahochire to be ye na na mo asem se bi nkuta abosu na da to be o we so o chire wo ya ho chire da enti so fo bi o de go Ghana okuta abofo bia no ye nya ye the same zone de bia ye wo ye di ye nya oto ye wo ye di ye wa oto ya ho chire ya le okoto ni bia no wa ya ade de moda be fo ko posto yen mo so ko posto yen ya ba ya de sacrifice na ba tre bia no ye wani je ye nya wala hoda odo wona ba ye saying me no ba ne 0244 188581 0244 188581 0243 14 7020 0243 14 7020. Apostle Stone and I would say can the awkward grandmaster. Papa, okuta ho papa ohwe ni se wo peja na all kanchino there's a papa no ahom born ho Stone wada ma ahom no omutifie ho ana se omuba na mukofro omu na eba convention no ahom ni tena on say a high occult kingdom the whole kind of okuta bofobia obofonya ha no obi be didi obi be eba enti ha no ahom ne de fia de omotia me fia me kwa na meti oba bi enti obi enti menchen cause we dey go we pie mo wo no enti me kwa mo fia ha a me no mo ena mo ye gusu ye adwuma enti ha de ye ni matwo manfo bi agu ye fia da bi oba ahom no obe me matwo man me body gas o de machi enti ahom de ha no mo chi whatever ahom no kwa so nya mo ofro mo awo ana se okosom ye okotum na wo so nya wo de ya wo me na me papa farmers ene me na I see to assassin so if you say no wo okotunim me go okotu na me was 7 years 7 years or 42 years
42 years. Yeah. It was home some 30, I think 38 years. Yeah. Oh, I'm a man go school, but how much am I do soon? Eti bronya yi so obi wo kire no ha amane abim na wontimi ma onchen a ofrow obetima ya akwankyere me na di yi ama ansa na obeba kwa ben so die na bedi adanse ama wona obo hwe wo no ewu se dabi papa ye ne nkasei sunsun mu die grandmaster die akwankyere obetimi da gu fom sabe 40 wa se obi eka se bia woni fie ni ba bi enti won frɛ me sɛ mails me sɛ no sky ya kwankyerɛ me a enti me nyɛ possible ɛde nti a menim no me adi wachi menim ɔha wadi wachi ɛsɛ oba ma sunsum ɛna kasa kasa ɛkyerɛ ne noma sɛ fa wetu foto na me fa mo na so ti ba bi na so frɛ de na so yɛ de na sɛ wonu wani mre because so go ya le otu frɛ doctor sɛ doctor me ya lente kyerɛ ma do na me nkɔtɔ na me hontɔ me dabi ɛsɛ ko hospital na doctor na hwɛ no wa hwɛ adru sɛ fata na honhom no ɛde ama na so watimi ɛde yɛ wɔ abrabo meja mo akọ sema mienu mede maun meet mienu pe mede maun efuto ben e na ode magana fo wona se bi omudi dwa eni nti na titiriw wona se bi enomodwuma sai enso peso mu pagya mu no efuto be ode maun asa wo ground court master efuto no mo nyane se sabi omomo obi bia empe sunsun ene na nti wo pe sunsun ene na nti o kire because no kwapa yi sunsun esika wrong akwaja odi be with my sunsun esika and so kwaje na sabi woni na chi a de odi na chi no obema wono no adi yi na de woni na chi le bia na wo wo kire na abaka wa abesom and me sabi nua no obi tie me obi onyina se da beka mama na bia ta papa mete ho mo ba no mo peje wo odwuma na so di yi wa bebom na ohia eya cause ohia ya pa ye tatete ye se enewiase ne ya akona wieye enti obi a twe akrama ahonwo no monam se de omusu betimi ne kobu o makonta onye se odi eko sesesesi mu na oposika ono ahomanya na odi bia maye na eso eko osayem we de o kana sadia mere mesum kakra pa to se sesesesi de Ghana de omu da e ma ne wo ma ye nyina ye wuro so Ghana o sesesesi mu wo mu da ya papa wani sai ko niska yedi eden ajinya me mebwana and niska yedi and the big sis and that's mebwana 666 ti yedi skana da ye na mu sem yedi da anti yedi ne de papa what mu da wo 666 and na wudi and I'm moving ewiase o said trust me akase abebe ko ewiase be tene ama na woman I want to be back I want to control where they say where they muso krampo kese na kwanso ba ama fo be someone and yes e ba sa okot for na ya de I want share ya nka obi de bia ne be ye ta de 2024 ye be wemu a aya di fo ne hyenkom omo ka hinta sema e be 2024 moade na mo mambonte me ka ne kro nkyere yen enase musum di adiye ni biba enso ma hinta na ma dwira mo no ma diye e wo ho ana mo me ka nkyere yen na ehwe hu yiye the only say yeah before yen tibibi na yen hwe no ma enkwachiri se tibibi di ne hwe no ma kwachiri de bia ka no obia won kyere no ana bia se so one person to bia mo ba papa boa wonam se atentemfo so mo da na mo ko de ho de ho de ko hwini ho bibi ho ma kasabe yenso bi kakawa obi ya le na sabe ko so fo mo pa so fo ti mo pa so wo ko be ye no yi a de so bo de aso de mo ye okot fo no da be no se kana fo okot ye se okot ni bi awuda onte enye yi se obeti se okot ni bi onte da okot ni bi ya bo ho ba de bi an ba bo de twa 24/7 de bi ya no ye aso fo mo kasa o ha ni nyina no onye okotfo ba de no kwabu ho nka no de eno na sie no kaka kra bi a kyo na so eye we de oboa no kra de da ba ye timi nka wapontin cause eno ekoko mu asem apostle odama ha anam de we besie o telephone number ene efutuo sema ba ko the telephone number 0244188581 0243147020 sema me de beta katima mi nyam se mo pesunsun bi na on fa mo hombo no no omwa mo abrabo anya sa de a
problem na bed mamo ye die nko a abo la biata nko a protection Baphomet no size madam as but I say apostles to one out in Kano and the Christmas is so unkwan mu be dia so bo modi aso be no e wo chebi na onfa leviata mamo emo ho ban na umpesika abusua oso futuo ni sen ene se bi nipa wo twetwede etwese de ekobo asunsunfo yi na omuso kanche asunsun mai ni etibidi yi wasetene mu ana se adwumaden Kristo kayo o se mi de eja ne ntina me bae na etere ne kane ene ye abrabo mu eja no sorosoro no adwuma ne ye bae ne asetere mu yase meka adifo ni nyinara o mu sisi fi o mu to kaspa ezo yese nkenka ye osorosoro no asem no eho ene ye de ehia oko eye bible mo ba bia bible wo Kristofo mu nyimra o se he meka kira mo mo ka eye sempa no ama mo fa atare kra nko mo fa matare na mo shu ni ba ko mo ko ho se ne be pa mo nto aso kokro no so krofro mo nto aso ama mo sire duane de obadi watu mu mo pe ba bi nda mo musaro de de bedi de firi wade ho enso ne ye hu ni sa ba bia won na tum apostles to one number 0243 140 020 0243 147 020 and 0244 188 581 oso betima badwumadi so de papa na ka no oso wadwen kire ne sen wadwen kire ene sen asem na oka no emo duro okodwira ho obepa hama se ntome obekọ onana no nsamampom wo wafre omukra abusa ohwa ne amane ya edi wachi oni fie aho makasa ansa na oba ne nchi abedwira okra yiye asa ma wo ye yidi sa na asetere ni muti ana hintase mu ete wo na edi yenya awo asetere mu ya sei opanyini me fa 5 course pe na me djumadi esi na makoye medimafo ana na me ko Mami Adusa ho ne na kwatwetwe nkomo. Hello? 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 0205500215 0200 Oh, too bad. 0205500215 Oso betima badwumadi so. Bi nwa wakasa pa osese obetima di ye a bomodin say behu atumi a sebi omoduro a ombetimi abo ewa ya asetere mu onwa so dwon sen ene ye ko school nimdie ewobukum ana sebi sede nyankropon kan ro twere nim se nimdie asase ene nyamesuru usuru ahohom a ene nimdie asase efitiriba oso wadwen kyere ne sen frey na yensua de 0205 500215 hello. Yes sir, but you didn't be okasa free. Studio here. Me patwa studio ni wo so yenko. Eto mo kana ko mo kana se ara ko dia. Also the no 0205 500215 0205 500215 also dey okobo asunsunfo yi awomi ni epesika so pesika ade so do nkotwere mamo so dey twere osebere kae also ko no ko busa nananom empanifo nsamanfo ese oha amane ben ene da ho mentuti eya ho papa anamo empanifo amugu makasa tiamu enti na mebre wasase so ana de okot grandmaster stone be kai also wadwen kyere ni sai frey 0205 500215 0205 500215 also betima abadwumadi so me papa ejaba ono yire ifura be cha so hello yes sir but you didn't be okasa free The Colonel Fancho papa also wadwen kyere nse yenko o se de yokobo oye mamon ohom bi no ye pesca yenko nsamampom medawase enso so twese dem say yenhwe eye
ohine ososoro ahine ni kanio e de aka wo de beche na wo de che ya asase wo osoro ahine mi nisi wo wu enso bibini bi no peso be wu asa oh abra wo tiska hey na me fa last call na me fa edwuma die nsi ase na me nko ma me adusa ho 0205 5002115 phone eba ni ensore so yenko je apomudin free wo na yenko peska dia sika na ye me papa be kan no o se fa on board bro court kendo ni don fa so enye yi famous free na o de ye papa hello good evening good evening sir be me last call kasa ne yenko yanim na famous air contact na to so the apostle one Grand Court Master no mo fa the contact ne ni mu nfanto obi bia ho ha manie opesika na dwuma sai no onko no ho apostle number nie ne number na 0243 147 020 0243 147 020 ana 0244 188 581 apostle number nie also wo ha amanie bi ahoche bi na da wo so opese onya yiyedie usika sem na ahye bra onfa wuro sunsu sika ni bi bamode afre no 0243 147 020 and 0244 188 581 ne prepare die ye ko eye mamia dusa ho ne akodi apomden e wo de yakọ de yaba de bia me kan se ye de yetu kwaye o ye nante pa na akwanto oburhu na rade dudumo na akoba na mahun se erade na ehu mobosa na de aseda amana ne yetranse ye behwe apom de won sam ne yakakakra abre bia me transe me kan se amam ne 150 yade obenya wa ne fi yade ne senti apom de won sam de what is ye ba be kan pentem nya fidie ne free wo sanse enei na woden anto a ebeto bia nyame amemu ebeto daache anto a ebia na wunua bia obenwo wuti ye futu semi bia na rada fa yenso na wagera na ozo nya wunua na na tensa so ndwemu medofo mama ebisa eni medin na enkomo ya me no ba beboyi efa ya pom din ho efa ya pom din ho enti mepese obetie ne ye papa edusa natural spice drink adan me buy me ma obi no moyen pa yem fa no krento mami wonu mi say drink ye kan kasa me nkan kasa boa enhye yem na am say drink na da me di bi kodu fie no na me de fridge na me rim fridge ma mai good me de fridge no na obi a odidi wi a ope adokodoko de pa owie no sankrofoni bi sankrofoni bia owie no se kwa me na am say o se na ma wi o am say wa wi de ne skani o o se hwe e wa pe na am say me de tell me ma drink na bi fridge na mi ma mami oje no tena kunyom na fi oje drink no obobi obon minum to kwa na we do ko to firi na se man ko to ma mi edusa ana de ma mi edusa se wo no drink no na o hwe pampa na e di atwe yes na honey e wo na de ye no wi a obon so minum na doko sa flavor no owi e so pebi ma no na se misrewa and there I just have the man edusa na ma ne ma no ko pedo do no na wato me do fi be ka ho asem na edusa herbal mixture ne capsules eye koko ni sisi yade do wodwa so me no mi no nim enti se wutie me na koko house sisi yade ha wo obi o kwan ni mi se obi o no posere ni sa wo de ha ho koko pedu san me chane kasos ni bi na ya se wo no na wo bedi ho dance eye kama sisi yade ni koko ye kama obi o wa hu ni sisi na ekuro na abam emu hihye na emu dwa no ho de wonye fansu ni ka capsule ho ne nom se wo to asintin na atwo na koko muntin na atwo se se ateka wo de ye fa nsu ni ka capsule ho ne nom adru herbal shop drugstore license chemicals obi ebi wo mu ebi wo wa na wankasa hu ne se sisie ne mafemfem wa ma na ne zifo no aye dududu asokokro muti baako ebi kwa na be ma na koku de mre ya brew enti wo fa capsules na atwo waste male vitality yi capsule no mienu hwie nsuo no cap ne 3 ay kata so for anom anopane anwumre wankasa be hu se rade afa duro so e de yaresa e de abro eni de no ba be ka ho asem aye edusa yem productive for ye diaba aye registered by FDA maka cho say edro bi ni wa me trans say me ka ho asem a me fan ko lab e ma FDA fo nyin tuma me ka ho asem da wan ma me ka asem bi COVID-19 by COVID-19 by na Ghana ha eyiniti pa 2020
na COVID-19 ba ye no ade ba ko a WHO World Health Organization be ka kire wi ase ne say yade na aba na severe pneumonia COVID-19 is severe pneumonia enti yade na siw mu na wo te so te say do wanya asthma no na wo na wo bi a yade ni bi ntime nche no eye de ni immune system eye very strong yes enti emaye na ye heba fa ye say there be immune system de ye be de timi abode na ye hu ni say natural ade bi ye natural bia na artificial enka wono dodo no 60 to 70% ekita element bi wo mu a eye immune booster okay ye ka bi ti say hwenti a efem wisa akakaduro pepper garlic prekese ewo ene san natural niema na minti mi fani nyina ntudwa no se wo ye dia na de bi gugum na odidi a ebo ma system no strong okay na sa herbs ya me bobo so a eye natural spice bobo so ene nyame bi edusa heba doctor say ni say se ya me no ka say de wodi achinwie no one goggle Iden fruit and as a practice na won hwe ne health benefits ahoden ewum yes e dem say obi ngoggle obi enko goggle na won ko goggle na won hwe say Iden fruit practice nko one health benefits na ahoden ewum me na make cho practice reduce cholesterol okay practice obi PS wo wu e so de na systolic no akwakodu 180 e from de no 140 diastolic wo de ma me research kasa che no practice si afoma no wonu mu nsuo no e from no baba bedu 90 e so na baba bedu 120 obi a pressure hand me na make che wo instant and you say bia wo transfer a first sense wo ba no broni adura etu pressure I'm telling you a yentantam pa se bia wo ba me clinic me check wo BP na bi wo so a ade me di bi ka de amawa Iden fruit mixture wonu wie bo sa te akoto na fini ha se ne ye wo adwuma okay ye de prekese more and ye de garlic ye ka garlic ya eniema garlic timi ye no bi wa wakoma bo kinkinkim wona se tatai wo cholesterol wo so utidwa gaga me say ye de bi ye ha wo bian so de prekese ka garlic ho na ya se wo no a ade ne ben ya ye hu ne health benefits ade ben bia ye hu so fa so ende pa sani ye ma wo nyina na afoforo kan wa akeka bo mu a ye de ye adusa natural spice drink adusa natural spice drink ebi ni Ghana Edusan yamie bi ye niamie timi de natural spices aye die aye drink dokodoko dia wonum ahode no na wum enti wonum edusan natural spice drink ya what hwenti akakra pa efem wisa eye painkiller kan ne mpanyese ngwagwo ye jabi no ni nyina ye 20 ni ni ye de wisa ka ho ye ni hu esoko ye jabi no ye de aduro wonamu bua yes toa intini etoa intini enti yes toa intini you sit 20 na utwa ni twa den pa na wa borudu fa na wa de famisa na kom na wa de akire ni pa na no wa pasre ne ene ntantrema wonu ntantrema wo de ntantrema tototo na de sena to so na wo de ajabinu na wa ye no wo de ato kan yese ko fa atama me ma ne betwum atama ma yasi yanko penta for ma me na me ka kire wo eno wa hehye pop eni pan eye kuro na abɔ ne nanim enti wo straight na de jabinu ya e be hehye seja e boni se wisa na wo mu no boni tu enana ebunu tini besa tuatua yes ebato There's a 20 till I'm a panel. I remember Japanese and I get grown and there's a Bama on 20 and then 20 and I saw Gina, you didn't say, by you, Pomoka do nobody diamond. What I say, and see the form with Sakakra, when Sakakra, Peprekakra, Galakakra, Prekasakakra, and Wakakra, and I get a oh, spice like a carbon bear 14. Ye the mobile sisters be there go and ye edusa natural spice drink.
ɛne ɛde ɛwɔ kakra som na yɛama wɔn a nyɛ dɛdɛdɛ sɛ woyɛ diabetic a wontumi nom ɛda fam nti woyɛ diabetic a bɛtumi anom na prekɛsɛ no ne garlic na ɛwɔ mu no reduce sugar automatically ɛde ama wo woyɛ obi a woyɛ adwumadeɛ na wabrɛ wonam tutu wonya just one bottle ɛyɛ drink wofa na wonom a adeɛ kyi a wowedie no adwo fam yɛsi yɛka di agorɔ buro nyai hey ya no poison bi dabi na make a chama say buro nyai yes drinks ya koto ebe no na asade o ha brand dabi yes anom because caffeine plus flavor plus sugar. It's called to start drinking water. Caffeine plus flavor. You sugar kakraka on, na kala kakraka on, na aqua drink na one. Woman baby, one saw him. Can near a casse? A casse, you'll be able to say, hepatitis B. One take David Saya and I want you. One take hepatitis B. I am saying, Nina, yes, and then I say, kidney fail when I can't say, quite dialysis. What in the prema for you. In your name, yes, you need a natural. Oh, and see, yes, and see, what the rule say. What is a fish fabric when you go natural? Compared to some natural spice drink, be tonenum. Neti pampany be dear to cry, and say, what dear woman, cry, natural, dear woman. What Freddie Men's wa, wait to me in your beato. Ya in the pack to send me now what bottle one. I said, yes, a packet on. For study a packet on. It's 15. Open back pan will be your mount. Open the packet up with so feeding with your mount. What bird to science center? Ye was so in magazine Mercro. Gwal danumu. Remus said, O cock petron your open your beato. So I'm a Pentecost gate and I know your tomb. Walk up band to my unity while you achieve. I feel who baby at to say paparazzi then holy TV. I think I dance myself and get to a view. Baby, a two do a bus store, drugstore, license chemical should be a woman be not yet delivery. A honey here, my pa. Yes, ye always a war or pay. But when Timmy sorry, delivery. Oninkola, which my baby, your brain on your numbers, yeah, did to January. Was a man beside once I'm a donor saying, drinking a saying, DNA, yeah, Nami people will see can, one national pay. Means how you may do an alcohol for artificial spices. Not every and we may took where I did the adding. So we took quiet command the mere. Minu and me a nuna bedie. Quiet to turn. A bro. Yes. And I'm actually. But I actually meet me everybody actually out in the media. Media didn't some of media and because the be a make toy. And we fire as far as the spices are one now. We did the Yaron, the Bessel kidney, which I never say liver, which I know diabetes. The yet dear one aside, the Yaron. Young mother son a child, antioxidant. Okay. And from my young woman, the idea mono, and it's a wood dissatisfies drinking one more antioxidant. Okay. A killer sa and yamaning in a antimicrobial. And it's a microorganism. One say, I was a woman in a radiator. I'm telling you, Mr. Drinker, and yet Yan said, you're registered and the food, and you're drinking also the more. Wabu saying any deka said you do san eba mishane capsules by ye can want some share say who cocoa is ya dear to be when you see we a cocoa to be a coto ya e wade namo so a friend madam saying where yes go natural koto anonom dia ede natural or how be Unya will be a boa or the dear more drinking come on to me. My wife, yes, or but there you this one yakakra. My wife. Who bet me the head freeching? Who bet me anonymous? No, who bet me the head freeching? Who bet me anonymous? Mammy, do some Musa baby. And a brunyano, ye con natural, ye per drink and go for how be a family. Yes, I can you say, you know, manoma, or more secondary school, Jesus or Mutifio. Who bet me to be cotton to walk on. I can you also branded t shirt and a chair. Who supermarket be over say bro be now what Tony, Yamamo be near Yaquania 100 amount. Yet I say a per se YouTube. Okay. Ye per se Ghana for Yariana Dawson. Yariana Dawson. We are a dear pa, blue a color. Na me say will be a human bet me, but the uro. Actually, I'm a one who say, and near me, medium on baby, I'm a Tommy bottles, free. Okay. I walk cry, company can see me, Brunidia. Or crayfish, China, or their brother. One day, I'm quite a coachable in Ibi. Many make me couldn't call. That was last 3 weeks. Okay.
Oje drink na wo hwa de na masre. Mr. Shaw, why? What's mama? Ghana, you are blessed. Ghana, you are blessed. Na Mrs. What's you are blessed, Papa? You are blessed. Okay, you are blessed, Papa. Just okay, say you are. Or share any way you know Ghana. What just not to say on the crown wa. Ko de be no ma bebe ye nyusu na broni die na e de o ha ne ma ne bebre no eno ne da bia ye tonom ni krom aka tumi se wode be ye ne ma papa to wo se praka se wa ha hwentia wa ha efemi se wa ha pepere wa ha kakadu wa ha bibia e chese everything galiki wom na Ghana you are blessed papa Ghana you are just say nyame ehira wo man Ghana onni nya sa no ma wi ya ensu ye hu me telephone number ni wo pedu say heba mission ne Kansas I say when I went to malaria different like bo ko this is ya drum na ya dru oba unsebu mo nema nkoyi wonam nya twetwe de wonya kwansu nka capsule ya say wonom wo pese wani woni so yo wisibisi e bia wo pe drink ni bia to mama me wo ha deliver bi bre me mama ne boy say mama drink ni say na wasem sitie one bottle 10 cedis e chemu 15 pass 150 Ghana cedis e for cry wo from pa wo pe bi etu akoto a me say ba ko say won ma 10 cedis e bo ne nya de yehu na ni me be ya ma no wo pe bi etu akoto a ye te bo no so ma na so watimi de akoba bia wo bia ye telephone numbers ni wo ko Freddy Mens se a sa wo pe ne pako wo pe ne ba ko bu asem ko cha ba ko mienu awe na wono mu ade ya na we wo na be sa ba oh papa ayi wo do na ma me kan be ba me number be to John ayi last week na me ko ankran ye do apedwa junction na me gina ye me ne husband na me gina say me tobo de bi ni ade na woman na ye bi me ka boot no and I did drink in my lord, whether me who just that. And I say a natural drink because I did. Now I had to say me church, him said a making ya. Come on, I'm going to tobacco. What do you hear me for you so? Or tobacco? Hey, yeah, and now no more Sunday and now. But I saw them, baby, I'm from a son. What I don't know. Oh, Pebia Cajon. How many times? Bubuja. And I saw red baby. Me far corner, Mrs. and Pacho. And ne, Mr. Ochana, me bankine. Wow, friend, Mama. Oh, Pebby, I was so on no ambassador. And now two to see Johnson. So I feel there was so beer. Didn't you come on? I didn't come on. Any pair, dear, not so young. Annum, near crown one. I mean, yes, I mean, Cardia will know a best Sabuama on Kamwa, Tia Yaruano. I am strong. Automatically. What the garlic and uncle Mukram Pono, Ubu, dear, ye. And yes, some Katua. Your telephone numbers in it. The nyame epes of fun yes so nyame epes of fire so ye no na ye no ye your man papa the ya bresu ye tiase ye nwuye ni wo bo ade de adom ye say ye fa ye natural ne nya adwuma enti ye du sa me chane cancer so nwia no ani ade wo enwuram ne ese so de no ene ye de ye o so ye dance for say we believe in natural things ye mpem frafra mu bia ye mpa ade be kwakọ faaw e de abanipa ye pese de bie nipa benom ye nnuo nipa bedum ya nom ne no asira ye kasa nkofo nyame Country stranger, Manubia feeling. Country stranger, Nadia feeling. Pejibiko upati asi, Pejibiko wawari asi, Wayo munu, wawayasi. Don't forget, Country stranger. Na fonuna dofu betu nyanu mira weni ajio. Don't forget, Country stranger.